Tiga. Ibu ngilu tulung ngaku perangkat pembelajaran agar dipakai di kelas yuk. Yuk. Kaniji Cawa Lampung kan? Kani Jumat mulai kaninji diwajibkan berbahasa Lampung. Pandai apa nih? Pandai Mamat? Ajo suku Lampung unyen ya kata-kata ya. Oh, saya wat suku Jawa nih Pak. Pandai bahasa Lampung? Pandai. Ape coba. Niku ngusung tumbler ya. Jadi program nih sekuting ape diet sampah plastik. Jadi jak lamban ngusung tumbler, ngusung wain ape pakai jenis wain nginom, kado nih ngusung rang nih kanian. Wadah. Wat saya ngusung sumbuk mawar bakul. Nah, nyen balak kan.